Ďakujem Monike Beňovej verejne, že to v minúte každému vysvetlila tam v Európskom parlamente, že o čo presne ide. Robert Fico ist ein Mini-Orban. Parce qu'ils veulent mettre fin à l'impunité, ceux qui veulent sanctionner les corrompus sont menacés. Menacés, parce qu'ils font éclater la vérité. Na Slovensku prebieha pokus o rozvrat právneho štátu. V hre je demokratické Slovensko, ktoré môže prísť o swoją demokratyczną podstatu. Rozmawiamy o zmianie prawa, która ma na celu pozwolić uniknąć więzienia osobom związanym z rządem w Bratysławie. Skądś to w Polsce znamy. Ahora el objeto de la preocupación es Eslovaquia, porque está dando un paso en la dirección equivocada, en un país donde existe un alto índice de preocupación y de percepción de corrupción, además de otros problemas como discriminación de minorías. Ani na chvíľu neuvažuje mafiánsky balík riadne prerokovať a vypočuť si kritiku. Radšej z každého spraví nepriateľa Slovenska a jeho záujmom.